EBI Flexi Capture, korisna integracija u ES Group bankarskog sistema, Predrag Ristić, Sivus. Naše moto je bilo ko, na bilo kom mestu, bilo koje vreme. To je ponekad skupo izvesti, ali je ponekad neophodno, zato što posebno se naša kancelarija u Indiji pokazala veoma efikasno, zato što je moguće iznajmiti resurse koliko god skupi oni bili sa poznavanjem koje nemamo na lokalnom tržištu ili bilo gde. To radimo veoma često. Inače imamo dosta fleksibilne biznis modele. Kroz godine smo jednostavno morali se otvoriti kroz sve vrste modela kooperacije, od malih projekata i individualnih konsultiranja, raznih biznis analiza, project management projekata, kao i partnerstva sa vendorima, gde ono što mi želimo raditi i često radimo je da na početku radimo kao podizvođač partnerima, zatim kasnije partnerski sa njima, zajedno radimo projekte i da bi onda na kraju i klijenti mi imali dovoljno samopouzdanja da mi vodimo ceo projekat i da outsourcujemo to kod nas.